Haki tini Tripura ham scheme ni mungai ti ADC ni bising tei Bubagra ni yak tei auto bakjaka total 16 ta auto amoni bising 161 ta electric auto rickshaw tini bakjaka haki je o jaga mung selection ungjak je mung list renai bono manu haki bakso bukso o jaga hni manano sorgar ni se bagong ke tamani bagi joto manya borok sim manu chengka manya ne o jaga o subsidy wise mo. That means suja kok bai sanan thangka auto loan amte high system mo je sikla bekar tongne rono kabangma Tiprasa rokno joton saimano singrok bo amte hakino nog rogo thoima tongkon man kam tam krei age amte hake auto ruwei bongni kisa line dangno amte hai je wansungmani bongni hake andikeno auto bagmani program tini agolini ostable ground mato omo bakjaka titi ADC ni bisingte o jaga thangi manjaka Bubagra tai MLA Ranjit Minister Briseketo. Hage amorongno tui no tini MLA Ranjit aje bagmano tui bo tini Facebook post klaye saka. Tai omo simia tebo scheme kaham Tiprasa rongni bagai Tiprasa sikla rongni bagai tubui tongo hne borok kogrekha. Hage belaike kaham omo oje kok samani hage tekasa Tiprasa rongni bagai kaisa aguli hai city slam gakai khumlung panang tung jesa jaga thaifa nang tung slamga ke belai ke sanai temani bagi male Tiprasa rok opportunity manani bagi amo jesa ni bagi panang tung business khanya ni bagi panang tung jesa khanya ni bagi panang tung temani bagi male nangka sa business khanya nang kai nangka sa platform nangai aguli rok ngisa amo difficult ngo nang o jaga o small business rok bai cholina ni Tiprasa rok belai ke muskil amani bagi Tiprasa rok ngete sa sauta hasi hagite kaisa MLA Ranjit bini Facebook post klaimani central tai state government no BJP government tui tongo haike 2018 ni simi state government Tripura o je BJP government faimani haike kuno Tiprasa rongni je demand je Tiprasa rongni je manta soktai amorok sanjagya rejagya tabubo haike bongni manifesto rogobo je election iya sini sekang manifesto rogobo kabangma ADC ni je demand tongmani manta soktai tongmani amo borok suyo haike amo tabubo fulfill khlaijagya bongni central obo te state obo government tongphano taboke sasauka je Tripura ni CM Dr. Manik Saha je TT ADC o BJP phaigakai Tiprasa rongni je manta sokte rok manbainai hinai haike akok rongno sawi khnarika MLA Ranjit haike bo sanan naimanga kai Tripura mothani MLA Ranjit sanan naimanga Tiprasa leader bo sanan naimanga kai je central bo BJP no je state bo BJP no haike tamni bagi je tabu TT ADC election nang kai Tiprasa rongni je demand tongmani je Tiprasa rongni manta sokte tongmani je Tiprasa rongni kabangma je bial jungjal tongmani amono je puron klaina bongni demand kabangma je manta sokte rnai hin sawa haike tabu Tripura se BJP tong kai to mani bagi ria TT ADC ke bo haste klai boka onyo Tripura ni baire da klai hai hini sana naimani bo haike naro amono tu itom sanmusu community bisinti ke samano bidin sa klai rdi ambai kulunga.